uskoro Begi, znači giveaway na mom Instagramu, ajde odmah zaprati, znači na Instagramu brata i uskoro ide giveaway. Aj sad, živio, idemo u klip. Mrš! Jel tako ljudi da se vi svi volite vratiti svojoj kući? Svojoj toj jazbini gdje pripadate jednostavno. Svojoj toj domovini. Koliko sam ja prepatio. Nije prepatio. Propatio. Znate li koliko sam ja propatio? Ja ljudi, ne znam kako, ali ja na komandu mogu da pustam suze. To mi je onako full jaka stvar kod mene. Zato kad glumim onda mogu biti hašin gase. Pozdravljam sve, dobrodošli od novi na kanalu. Nadam se da se ovaj put neću derati toliko na mikrofon zato što prošli put kad sam snimao, to jeste juče, klip, baš sam se ponedero. Morate shvatiti da se nisam još BG kaj naviko na ovo. Vi ljudi nemate pojma koliko sam ja ovaj dan iščekivao kad ćemo se napokon vratiti kući. Halide, pusti pjesmu. Hamar, slično tome. Danas snimamo jedan specijalan klip. Volim svog približiti mikrofon, nadam se da se ne čuje to. Smanjio sam malo zvuk mikrofona, tako da ja mislim da bi trebalo sad biti bolje. Dobrodošli u video novi kaj Begi, evo mate, znači sad moram se prestati derati zato što ovaj mikrofon kupi sve. Danas je specijalan dan zato što napokon vraćamo se. Nemojte zaboraviti ljudi prije početka klipa, obavezno iskoristite 3 evra kod u Fortnite item shopu, sad i meni pomažete, ima vas preko 1000 koji koristite kod. Epic je bio jednostavno izbrisao svima kod, vi ste opet pokazali da smo najjači i iskoristili 3 zebra kod. Ako niste, iskoristite 3 zebra kod u Fortnite item shopu. Zapratite me na Instagramu, kao što sam već rekao, uskoro ide jedan sexy giveaway. A sada, napokon, taj trenutak smo svi čekali. Sad ću vam pokazati, taj trenutak smo čekali. Sad ću da vam pokažem. Jel vi znate ovo šta je? Jedan jedini i neponovljivi GTA San fucking Andreas. I to ljudi, instalirao sam na njega grafički mod i igrica laufa jebeno perfektno. Dobrodošli ljudi u GTA San Andreas. Ja bi sad zaplako, vi nemate pojma koliko ja ovu igricu volim. Moramo ispuniti jedne obavezne uslove, samo sekundica. Tu smo ljudi, znači koristim grafički mod za San Andreas, tako da nadam se da vam se sviđa ovo što vidite. Teksture su crispier, rezolucija je veća, mod je fucking sex živi. Ajde kad već igrica traži da sjedemo na ovaj bajs, sješćemo na bicycle i idemo se provozati i idemo napokon svojoj kući. Ako ne znate šta znači svojoj kući, idemo ajmo sad svi zajedno onako, Grove Street. Idemo u Grove Street. Obavezno, znači idem do Grove Streeta. Inače, voda, kao što možete vidjeti, voda izgleda sad već i seks nego ikad. Dosta vas je pisalo da želi da vidi kako igram neki roleplay server na GTA 5, tako da obavezno ljudi, bit će roleplay servera na GTA, nemojte se ništa brinuti, znači obavezno snimat ćemo roleplay, eno ga dole. Jedva čekam, znači vamo da vidim sad pazi. Nikad nije ljepše i seksisnije igre. At least it was before I fucked everything up. Nikad u životu GTA San Andreas nije izgledao više seksi. Sem ako imate neki jači grafički mod, ali jebi ga, ja ga nemam. Kao što možete vidjeti, znači ovdje imaju refleksije i na autima i sve. Igrica se vrti, ovaj mod bude zaključan na 60 FPS-a. Što god da sam pokušao u igrici, nije uspjelo da obori 60 FPS-a zato što zvjerina je komp, znači BGK dođeš ovako i daj, šta gledaš, nema BGK sad, znači nećemo raditi misije, zašto misije nikog ne zanima. Idemo čisto, znači da malo radimo one stvari koje sam ja volio raditi kod dijete kad sam igrao onako San Andreas. Znači to je ovako neko auto random ide, ti ideš ovako i BGK baciš bomb. Šta je govna, a? Mišu mali! Jebote čača. Nej! You're not going to kill me. Šta je sad, bitches? Ne. Evo te čača. Izbodi ga čakijum. Ubodi ga špicem u stomak. Šta je, bić? Opa! Policeman, hajde da vas vidim, hajde. Najjače oružje ikad u GTA.
GTA 5 volim igrat, stvarno GTA 5 mi je prirastao srcu, igrao sam GTA 5, znači kako ga je izašao, znači imam ga sad i na PC-u, imao sam ga i na trici, na Xbox 360 i imao sam ga na 4. Preko svih platforma sam imao GTA 5, draga mi igrica, ali San Andreas je jednostavno San Andreas je San Andreas, ljudno. Idem da vam pokažem čisto kako izgleda na primjer Glen Park. Kao što možete vidjeti, EMB znači radi perfektno. Instalirao sam ovaj grafički mod čisto zato što mi dopušta veću rezoluciju i naravno dopušta mi da bude sve KBG jevo mater seks na kvadrat. Tako da ovo sad igrica se naziva seks na kvadrat. Nije više GTA San, seks na kvadrat. Nevjerovatno kako igrica fucking amazing izgleda. Ovo je brutalno. Kao što kažem, znači, rekao sam, voda izgleda stvarno fenomenalno. Ja ne znam, recite mi dole u komentarima, da li ste vi jedan od onih tipova koji kad instalira neku igricu, ide fucking do vode da vidi kako to izgleda. Ja sam opsjednut vodom iz nekog razloga u igricama. Nebo isto popravito. Ja se sjećam, znači, ljudi, kad sam htio da pokrenem na svom starom PC-u jedan grafički mod, ma to nije ni približno izgledalo ko ovaj. Nije ni ovaj nešto ono sad koliko može izgledati dobro. A sjećam se, ma nije mogao ga vrti u 1 FPS, to je bilo katastrofa, haos. A sad znači imam mašinu, hvala Bogu, znači kaj je YouTube lagano, ako ste niste subali, obavezno subscribe-ujte se. Postanite dio Hašimerije, najjačeg tima na Balkanu, familije, porodice, obitelji. Zato što dijelimo hurmašice džabe, balasi me pucaju, sad ću da im jebe mater, samo da ispričam. Tako da ljudi, obavezno subscribe-ujte se. A sad, hodi vamo, jeboti čale. Inače, znači, igrica stvarno izgleda prebrutalno. Pokušavam da nađem, kako ono išlo, gusene? Ne. Nije. Aha, evo ovo mi treba. Inače ljudi, ako želite da vidite prelaženje GTA San Andreasa, obavezno napišite mi dole u komentare. Ali čisto sumnjam da ono neko želi jer Adnan Bro je već snimao i ja mislim da ne bilo aman zeman sad ono nešto da ja krenem snimati opet. Ali eto ono, ako želite slobodno. Zanima me samo kako izgledaju eksplozije. Ok, eksplozije izgledaju isto malo kao neki dim. Vatra isto izgleda isto, tako da tu nema nikakve promjene. Najveća promjena je osvjetljenje, kao što možete i sam vidjeti. I naravno ima tu dosta refleksija dodanih. Shadowsi i sve ostalo, znači real cast shadows, tako da ono vidite da po CJ ide jednostavno shadow. Jednostavno fenomenalno odrađen mod. Hoću Jestera. Može i ovaj, ajde, čita. Ništa ljudi, ja mislim da je došlo vrijeme da prekinemo jednostavno ovaj video zato što ne znam više kako i šta, zaboravio sam, volio biti znači kako izgleda ovaj mod po kiš, ali nema veze. Tada ljudi, eto, napokon su se vratili, znači jednostavno htio sam ovaj video, koliko toliko je bio funny početak, htio sam da komentaršem ga ozbiljno zato što jednostavno poželio sam se igrati GTA San Andreas. Igrica 2004. izašla, a i dalje mi je u srcu. Kad me god pitaju ljudi koja mi je najbolja igrica ikad, evo, GTA San Andreas uvijek bila i bit će. Hvala ljudi što ste gledali ovaj video, obavezno znači zapratite me na Instagramu, uskoro ide giveaway, tako da zapratite me na Instagramu. Isto tako, 3x zebra kod u Fortnite item shopu, nemojte zaboraviti, znači iskoristite obaveza kad kupujete neseksi svoje skineve, one gluposti i ostale bag linkove. Hvala ljudi na gledanju klipa, budite pozdravljeni, ostajte tako pozitivni i naravno, obavezno, ono glavno, smešani like, znači obavezno dole smešani like i eto ga, do sljedećeg klipa, budite pozdravljeni, čao!